Dlalo sele nikhuluma naye bakithi kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqongo. Ngithanda ukuthi nginamukele nonke ngithi ngina nonke phakathi sifanele ikhaya ngithi hlalani phansi ngithi sinethezeke ngithi ake sixoxeni bakithi. Nginethemba ke lakithi ukuthi lokho esokukhuluma ngako namhlanje khona lo muntu ozosizakala khona ozocosha okuthize okuzoba umphako wakhe okuzomsiza ngelinye ilanga noma kusona sona lesi sikhathi azobe ebone ngayo le video sesayiqhubeka bakithi. Ngiphinde futhi nginikhumbuze ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe niphinde futhi nithene on ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo sesayiqopha phela nawe izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena bakithi. Ngiphinde futhi ngicele kakhulu kwabaqala kubona leli page lethu ngiyanamukela bakithi ngenkulu intokozo ngivula izandla nje bakithi ngithi ngenani kuleli khaya ninethezeke nje nikhululeke wonke umuntu kuleli khaya wamukelekile akekho umuntu esimkhethayo bakithi kodwa ke ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe nani kahle nibese ni-like nithele on ama-notifications okay. Okay, namhlanje ke bakithi sizokhuluma ngendaba enkulu bakithi ngendaba yokuthi sikhumbuzane nokuthi vele ufuna sazi ukuthi ilowo nalowo muntu unengilozi yakhe ahamba naye lo nalowo muntu unesithunywa sakhe bakithi ilowo nalowo muntu unedlozi ahamba naye unabantu bakubo asuke ehamba nabo bakithi okay. Lokho engifuna sikhumbuzane namhlanje kodwa kunjalo nje isihloko esizokhuluma ngaso namhlanje ukuthi ingabe niyazi yini na ukuthi umuntu ingilozi yakho iyakwazi ukuthi wena ikudube. Isithunywa sakho siyakwazi ukuthi wena sikudube sikiyekelelele ezintweni eziningi kanjalo njengoba nedlozi lisuke likwazi ukuthi wena likudube bese likiyekelela okay. Ingilozi yakho isithunywa sakho idlozi lakho liyakwazi ukwenza lokho kodwa isikhathi esiningi makwenzeka into efana naleyo wena mnikazi osuke wena unomthelela ekutheni ingilozi yakho ikudube noma isithunywa sakho sikudube sikiyekelele entweni eningi okay. Okokuqala nje engingaqala mhlambe ngikubeke noma ngikusho ukuthi kwesinye isikhathi khona umuntu okuthola ukuthi utshelwa izinto eziningi uthola ukuthi into yakhe iyazikhulumela uyabona kunezibonakaliso ezifikayo kuyena ungumuntu othehleli kube khona into ezifikayo kuyena kodwa kungabi khona kwenzayo ngento asuke etshengiswe yona. Uyathunywa wena uyatshelwa ukuthi senzele ukuthi noma enza ukuthi noma hambe endaweni yokuthi uthathe ukuthi ukuhlanganise nokuthi noma tshela ukuthi enza ukuthi uthola ukuthi umuntu zonke lezo zinto azenzayo kodwa akukho nokugodwa akwenza noma wenza lokho asuke kuthanda ngaleso sikhathi kodwa bese kuba khona okunye azokuyeka angazokwenza. Ngalokho ke nje bakithi kukodwa ingilozi yakho iyakwazi ukuthi idutshiswe ukuthi wena njalo utshelwe izinto noma ikutshela izinto kodwa wena ungazenzi bakithi. Kuphinde futhi okwesibili kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi khona umuntu othi noma ebikile khona umuntu noma othola ukuthi utsheliwe izinto kodwa masebona ukuthi okay lezinto engitshelwe zona mhlawumbe ngesibonakaliso ekuthiwa angizenze amandla wakabi khona noma kunezinto ezingivimbayo kwamanje ukuthi ngikwenze kodwa kona ngizokwenza ngithi yabona bese uthola ukuthi ngalokho utsheliwe kunezinto ezimvimbayo kodwa angabiki ukuthi bantu abadala ngizwile noma khanyisa amakhandlela akhule kamili abikele ingilozi yakhe ukuthi sibonakaliso esu2 no3 sivelile ngibonile ukuthi kumele ngenze u6 no7 kodwa kwamanje u8 no9 usangivimba kodwa ngizokwenza nginaso isifiso sokwenza leyanto eningitshengise yona. Ngicela nina ukuthi niveze indlela noma niveze amandla uma ngabe ushoda amandla ukuthi kwenzeke lento abantu abadala noma ingilozi yakho esuyitshengisana esuke ufuna ngale ukuthi wena uyenze noma uyigcine. Elinye futhi iphutha lelo engingasho ngithi siyalenza uma ngabe into uvezelwe yona kukhona izinto ezivimbayo ukuthi into uyilungise noma uyenze bese ke ungabiki njengokuthi wena utsheliwe wena uhlulwa yini ukuthi ke manje uma ngabe kukhona ukuvimbayo ekutheni wenze lento otshengiswana bika phela ukuthi u6 no7 ngiyaxakeka la noma enkulumweni ebenikade ningitshela zona angizwisisanga u6 no7 kodwa ngiyakhumbula ngasekuqaleni ukuthi nithe khona into engiyibona efuna ukuthi ngiyenze ukuthi kodwa ukuthi kanjani angazi. Angithi yabona khuluma
khuluma nabo uveze ekugcineni khona wena ungezofana nomuntu ongazi ukuthi wena utshela izinto kodwa izinto awuzenzi noma umuntu ozibayo kodwa usutshengisiwe ukuthi enza u6 no7 ngoba lokho udina inglozi yakho isicunuka udina wena labantu abangibethe kwesikhathi sesebekuduba okuyinto engicabanga ukuthi akekho umuntu ofisa ukuthi inglozi yakhe emembethe ihamba nabo isikhathi igcine isimiyekele lento neningi igcine isimziba izinto singenxa ukuthi izinto azenzeki ngendlela okusukufunakala ukuthi zenzeke ngayo. Okay, kwesinye isikhathi ke khona umuntu okuthola ukuthi bakithi uyaxwayiswa uthatha inglozi yakho ndizokuxwayisa ngabantu bebodwa ikutshela ukuthi usibanibani uyazi ukuthi nosibanibani akalungile noma uzibone isibonakalisweni kodwa mangabe isibonakaliso utshengiswa sona ubone ukuthi ubukhonjiswa wena kahle kahle ukuthi lo wamuntu akakulungele noma akalungile noma ufisele okumbi ngenxa mhlambe yendlela isibonakaliso esisuke kwenzeka ngakhona kusona kodwa ubone ukuthi cha nawe ubone mawuvuqa ayibe ngivezelwa ke la ukuthi ubanibani akalungile umuntu ozakabi kumina phezukwa lokho wena inglozi yakhe isikutshengisile noma ithongo lakho selikutshengisile noma idlozi lakho selikutshengisile cha usibanibani akalungile wenza u6 no7 kuwena noma ufuna ukwenza u8 no9 kuwena kodwa wena uqhubeka uyisondeze nomuntu kodwa usutsheliwe inglozi yakho uyazi ukuthi inglozi yakhe yakuduba ikudubela ukuthi ikutshela ngomuntu ukuthi iqhela kuyena usibanibani akalungile kodwa wena uyaqhubeka usondela kulowo muntu inglozi yakhe yakuduba ikudubela izinto ezifana nalezo ngoba mina ngeke ngithi uma ngabe bekutshengisa into kusuke kunesizathu uyazi yena bona inglozi yakho isikubonile ubungozi ukuthi bungakanani basuke bebonile bakwazi ukubona umuntu inglozi yakho noma abantu abangale bangasekukhumbula ukuthi bakwazi ukubona thina esingakuboni kwenzeka lokho okungakenzeke ngithi yabona so uma ngabe bekubikela ngento mina bengizothi namhlanje ngaso isikhathi uma ngabe ungumuntu zifundisa ukuthi yonke into uyithathele phezulu angabi khona into ozoyithatha kancane hawayi ngimbonile usibanibani esibonakalisweni engenza ukuthi hayi kodwa ayingeke yabona lokho kuziphikisa lokho uzongena enkingeni ngelinye ilanga noma uzozifaka enkingeni ngokuphikisa into usubonisiwe ibo umuntu wena ngaso sonke isikhathi othi mawutshengiswe into uyithathele phezulu noma kwesinye isikhathi phela ungathi mawutshengiswe ngomuntu usuzokwenza wena ukuthi kube khona nengxabano phakathi kwenu yize kade ingeke ingxabano phakathi kwenu ukuthi yena uvezelwe imicabango yakhe mhlawumbe nezenzo noma nenhliziyo wena ke ungenzi ukuthi kube khona ukuxabana ke kunina wena iba nendlela yokuphela kuyena iba nendlela noma iba umuntu ozokwenza sure ukuthi uhlale uzibhekile ngoba usutshengisiwe ulandele into oyitshelwe ingilosi yakho bakithi ngicabanga ukuthi iyazokala mangabe ngibeka ngalondlela siphinde ke futhi kwesinye isikhathi okunye okuthola ukuthi noma ngingasho ukuthi okunye kube ingozi noma kube inkinga ukuthi ukhona lo muntu otshelwe indaba zabantu khona lo muntu onesiphiwo nje sokuthi unomelele abikele ukuthi uyazi ukuthi umntwana wakasibanibani unenkinga ngo1 no2 no3 no4 uyosiza u7 uyazi ukuthi usibanibani unenkinga utshelwe inkinga zabantu abasuke bebhekene nazo khona abantu abakuphiwe lokho ukwaziswa ngomuzo lapha ngaphesheya wakini ukuthi yazi lapha kulamuzi khona inkinga ekanje iyonqotshwa ukuthi kanje bese wena ngalokho iphutha elikhulu engifisa ukuthi wena ugweme ukuthi uma ngabe utshelwe into efaka omunye umuntu ukuthi umunye uzokwenzekela ukuthi noma khona inkinga abhekene nayo izonqotshwa ukuthi musa ungayivezile yonto musa ikhiphele into yokuthi hey mhlawumbe ngizothi mangimtshela lowo muntu angithathe noma ikanjani noma angakholelwa into wena oyishoyo wena phuma lapho wena dlulisa umyalezo ukuthi yena lo muntu osukumtshelile lento eyishilo yona uyithathela phezulu uzozama ukuyisukumela noma akayisukumeli noma ubone ukuthi uyadlala okwakhe lokho wena musukuba nendaba nento etshelwe inglozi yakho nabantu bakho lokho wena kuyokusiza ukuthi mangabe inglozi yakho iveza into wena wasuyidlulisa umyalezo nawe uzokhula ngokukamoya ngoba inglozi yakho iyakuthi zonke izinto esimtshela zona simtshela u6 simtshela u7 bese iyakwenza iyakhuthala ukukuvezela izinto iyakhuthala nawe ukukuvezela izexwayiso ngoba uveza ukuthi wena uyalalela angazi noma ngiyazwakala bakithi
kubalulekile ukuthi nakhona uma uvezelwa into yenze. Uma ngabe ungezokwenza ngendlela ingilozi yakho iyaduba ukuthi ngimtshela izinto akazenzi, okusho ukuthi lo mntwana usekhohlwe noma akazazi ukuthi njengoba afika la emhlabeni uzokwenzani. Sikhumbule ukuthi uma ngabe sifika sifika njengoba uhamba nengilozi yakho kunezinto wena vele kufuneka uzazi ukuthi wena walethela ukuzozenza. Uma ngabe ungezolandela izinto ngendlela owulethela wena uzozenza noma ungazilandeli zona, ingilozi yakho izokuduba ngoba manje awenzi lento wena owulethelwe yona. Uma ngabe ingakudubanga izokwenza indlela yokuthi kube khona izinto ezizokukhumbuza kodwa ayingendlela enhle. Noma kwakona ukuduba kwayo kuzokwenza ukuthi ulandelwe izinto eziningi ezingezinhle ezizokukhumbuza noma ezizokwazisa ukuthi wena kahle kahle ungubani, wazele ukuzokwenzani. So kubalulekile bakithi ngizwe ngigcizelela ukuthi asenze izinto esitshengiswa zona. Makhona izinto oboniswa zona, azindlela yakho, ifune indlela yakho ukuze uzokwenza kahle, ngoba uma ungenzi kahle ingilozi yakho iyakwazi ukuduba, nedlozi lakho ufuna njalo iyakwazi ukuduba uma ngabe izinto ungezozenza kahle. Uma ngabe uzotshengiswa izinto kepha futhi awuzenzi ngendlela, izinto zenza ngesikhathi esithandwa wena bakithi. Angazi noma uyazwakala uma ngabe ngibeka ngaleyo ndlela bakithi. Kanti ke kwesinye isikhathi ke engingaphinde ngikusho ukuthi kwesinye isikhathi uma ngabe ingilozi yakho isikudubile, izegulo ziningi eziqhamukayo kuwena, ziningi izinkinga eziqhamukayo kuwena. Uzogula ugcina ungazi ukuthi ngiphathwe yini, izinto zakho azihambi kahle, uqale ukuthi izinto zami zonakala, izinto zami zangahlangana. Khona lento wena oyizibile obuloku utshela yona ungayenzile. Uzohamba uyogeza uzukhathana, uzohamba uyogquma uzukhathana, wenze zonke izinto, usebenzise imithi, usebenzise izwasho, uthi empilweni yami impilo yami ayiphambili, kanti wena usukhohlwe izinto awukade utshelwa zona awuzenzanga kwazi kwaduba ingilozi yakhe kuphethe. Awulalelanga kwasekuqaleni. Wena ubutshengiswa amajazi ukuthi sicicela isembatho esithize, uvezelwe isembatho, ubutshengiswa amanzi, ubuzibona ukhuphukela entabeni, kodwa zonke lezi zinto akazowazenza. Bese uyamangala mangabe kukhona izinto esezikushaya empilweni noma sekukhona la kungahambi khona kahle, manje uxoxa ukuthi awukwenze njani, kodwa abantu uyazazi into kade wena utshengiswa yona. Utshengiswa umkhumbi wena ilokhuzana intambo ukuthi udingakala intambo ethize wena, kodwa akwenzi lokho. Kepha masushayeka futhi noma sekukhona ungasahambi kahle empilweni yakho, kube ngazi ukuthi manje uyambona futhi nokuthakathileke, yazi ukuthi ingilozi yakho mangabe sekushaya noma isithunzi sakho sikushaya nomuntu okuthakatha uyambona kodwa bengekho. Kanti udutshwe umuntu okungamele ukuthi akudube, udutshwe ngabantu futhi okungamele ukuthi badube. Izinto awuzenzi ukhombisa ukuthi wena ukulalela into ongafunakala. Iloko nje bakithi engizothanda ukuthi sikhumbuleni, nengizothanda ukuthi ngikhumbuzeni ukuthi bakithi ake silaleleni, senze izinto ngendlela esisuke sikhombiswe ngayo. Lokho kuyakwenza ukuthi ukhule, ngoba ngesikhathi wenza izinto nengilozi yakho noma nedlozi lakho nalo liyaqhubeka likuvezela izinto, uyakhula uyaphambili. Uma kukhona izinto ozoyiziba bazogcina bekuduba bese konakala izinto eziningi. Mina ke ngeke ngithi ke kwesinye isikhathi kungcono ukulungisa into kungabonakali kakhulu. Yize ubona ukuthi khona izinto mhlambe ezingishaya nala kodwa kufunakala mhlambe ingilozi yakho noma ithongo lakho noma idlozi lakho noma isithunzi sakho khona izinto elifunayo kuwena. Kuhle ukuthi ulungise kungabonakali kakhulu ngoba kunzima ukulungisa into esiyonakele. Sekukhulunywa ukuthi nje manje ke akusekho lutho. Sekukhuluma ukuthi selize kwanesikhathi esidakiye kuphambili impilo imile ithe. Kunzima ngoba ngaleso sikhathi wena usuncenga, ingalesi sikhathi nengilozi yakho nayo isizokubuka nje. Uzoncenga uncengile iyakubuka, yenza lento wena okade uyenza ngoba nabo kade bekuncenga. Manje masekuncenga wena akuzoshesha phela ngoba na wena usugijima mhlawumbe nenkuku empilweni yoncenga, usugijima uye emanzini uyonikela, sekuzolunga ke manje cha. Nabo bazoba nesaba isikhathi bazoke bakuzibe okuyinto ebuhlungu futhi leyo engemnandi bakithi. Akuyasise into engizoyicela kakhulu namhlanje ukunazisa ukuthi ithongo lakwazi ukuduba, isithunywa sakho siyakwazi ukuduba, ingilozi uhamba nayo yakho iyakuduba, kodwa umthelela noma
izinto ezenza ukuthi ize ikudube kusuke kunguwena. Ngeke ikudubiswe ukuthi khona umuntu ofisa ukuthi ikudube. Ukwenza kwakho nokungenzi kahle kwakho okugcina usudutshwa nayingilozi yakho. Ake senzeni bakithi izinto esisuke sitshelwa zona ukuze sizokwazi ukukhula, kakhulukazi thina abantu bakamoya. Khona sizokwazi ukukhula. Landela izinto ukhumbule ukuthi wena ukhiye noma ukhiye ukuwena. Uma ulandele izinto otshengiswa zona angeke uzoduka endleleni. Angeke uzulahleke uma ngabe wenze ngendlela otshengiswa yona. Ngithanda ukuthi ngime lapho namhlanje bakithi, izophinde ibonane ngokuzayo. Thokozani.